Karangasem Prakerti Nadi Wastanti tiang Ikomang Budiarte Adiputra Titiang saking SMK Negeri 1 Amlapura Kecamatan Karangasem. Titiang jagi ngaturang satu Bali sani memurti gede kopit pekak kopit pekak kopit pekak kopit gitu keraman yang ngaukin kuping-kuping cumuh nih bapak kari sambil kenyam-kenyam. Iya mapi-mapi tuara ninga ada anak ane ngaukin uli mekelu iya mempengabdi abang enggak tadi engkuin pekak. Iya kija-kija ngortang mantu nih ngelah sentana engkuin wani sentana itu mengelakkan ngelaturang ayah-ayahan di banjar udawi di desa. Iseng ada anak nakunin yang keadaan cucu nih gede kopit adik kedong ada nih cucu halus polos wina bawa ganti gede Alexander sampai si pengwang delok doang kedong nak ada nih cucu nih pang matapan benade jani saya lantang sanuang subuh keto bumi ni jani dia ada semacam keruna mamon ada apa setu sing kekena sing apa ngalo anai ngangkuin mantun beli ni beli desa demen nuden buku ane lami-lami supaya imbane buah beli ane kali di rumah nyaman beli ni subuh-subuh ngelaturan berjalan di bumi. Ada baru 3 bulan pengalain, ada baru menek kelih masih subengalain. Tuah beli nu hidup sangkan madan nyoman kari. Gitu ramane alung ngadane. Papan gede kadang masih madan bapak gejer. Bidan dekat tukas bumiane gede. Gitu bumine ngadane, gitu melane. Apang pusing liu bakal itu ngamulian ada. Nih masih panggil teman-teman madani gede covid ban gede pengerabdan virus corona meranang yang lingkungan mati bulan corona manis sidah subelakan sah-sah ini lakar dari adang anesta keingetan bapak mas dia lakar kasuk cucun bapak nih madak je tiang masih merasa lega ulian covid siang ngolas nih pusing payu kije-kije wana yang modern menggayabani corona kije-kije harus nganggo masker tiang dogen dicumah nganggo masker apa ngangetan ikis cumi dinginan apa deh buina misi ibu sinah kangendah bangkis-bangkis sih yen tua berpesu sinah lah katanya ini diken pisagane endo masih ngeranai tiang pusing bani telampat-telampat di margane nak super uber ngatur jam udah dari kepekat jam udah dari medagang simbuen bas cekuk tangkai bang angetan nanti nah nyan saja bapane uber teko uli kapal pesiar enggak lah kak teko orang yang mulai terkait manajer nih bone bantu ini ke kini ingetan orang ngejuin malu sentana nih pasti kerja pusing orang Yusuf Benawa ya dia tuh merasa jelek karena dia kerjain sentana pendidik tiang malu nana lakan halik penganak pusing dadi mungkin teken arak mumpung dadi melihara berem ingat kelu-kelu didagangi pembedikin mengdekan kalbuan malu nah pembekari ala sayudik kena nih ayah ini melamu ganti alih hangin angkut bersinet pagi kedua tuh jangan hari-hari nih ingat masih Yunus dulu teken sanya pertiwi mang destante ada cucun nih tiap tidak gaya nang sodan abangnya dibilang cucun nih mantu nih masih pusing mekelu di rumah sakit belum tidur sudah dimulai ingat memesan teken bapak kari bemersihin 5 sebelum ban sabun ada macam virus tuni banjarnya masih sebanyak produk disinfektan lamun subuh tadi jemaah cucu ni sang pula cucu ni tekan bapa kari aplu mengending rare percani pesu gending ni mirip uli muka
Lu subuh nyepel gendingan, man selak mengetik nerari. Subuh mandel puni gede, orang memulih uli rumah sakit. Subuh video callan tuni lega ganti be. Bapa kari kenyam ninggalin cucun nih. Siang masih ngalang subuh ke makhluk ia mempengabdi. Abang tinggal man ngempu cucu. Mare kisinen gigis demen nih. Kisine cucun nih. De subane kelih dengan rubedena. Di depan awak asti tiang pejalan nih. Pekak deman nepukin gede yang di depan putar di bumi. Dia nyelup sep ke tongos-tongos anaknya. Cucun ni mengeling. Mirip nakis nunyu. Loh, panaki ngeling. Gendingang malu. Loh sunari ngengalang yang jagin. Nyak mendap. Orangnya dekian bapa karian hidang. Keplintang masih dia adik kakak nih. Loh sunari manguan. Subuh pitung dino kepus bungset nih. Itu bapa kari ngadang pegadangan. Alih hangat tukang pacu. Guna sanggup perditi. Sake walau ingat masih tekan ugar-ugar tusing dadi negak pak. Pusing sangat liu anak kian teke. Bahan pusing dadi rame-rame. Lah nyanangkan tipu barang tu. Selegenti ngabin cucun nih. Mepengabdi abang melah cucun nih buku aneh. Pacana tekan pemawas sastra nih. Buen pidan lakar teke isu tamu. Bapak nih gede kupit. Pemawas yang metakon. Orang buen solas dina. Melantik. Dan ada virus nekat di awak nih. Liu anaknya kena corona. Subuh sekenang bapa. Apa ngejoinnya malu sentanan nih. Duseng time kalaina cucu nih tekan bapa kali. Mare mekesikan igis lagi ngeling. Enggak susuina. Alah dengkulang jadinya mendap. Mirip merasa ada nih nyagain. Alih-alih ini tembang aneh mekelur dusing dan rambak no. Abang maguna masih ngelah datamian pengeling seripi dan manis saja nih. Sakit ada taksi mereren di malu rumah nih. Bapa kari subuh sengah sinah endok ya anak nih teke. Iya, pusing ngalengal ngajakin buka anaknya aneh subuh-subuh. Orang ini ngoyong malu, wine apang macus. Panaknya masih nyak nutang kerana sebenawang ini berjalan virus corona. Tadi engal teke ngaku bian solas dino sakit subuh teke. Sedang melah be ada kapal ke Bali. Mekejang paling masih sebuah pada mulai sebuah surut mekarantina. Peseng ada virus be. Agar pesan gede. Bapa kesior-kesior baik dengan hang gede itu. Segera pendusing. Jejah bapa. Kekene rasan bumi ni. Uyak guru corona. Astung kare seger be. Men dijelo sunari. Ngempui gede. Engal perjalanan lakarnya mak sentana ni. Ya diasun awak ni merasa seger. Ingat si iya ngangon masker. Waspada tekan dewek. Waspada tekan pemberbedaan virus corona. Nya nawang virus ada nih bisa nyingsing. Loh, nyen keadaan panake. Bapa mangadan igede covid. Gede sutamu perjani bangun. Belum tekang ngesomah nih. Alih-alih ini bapak nih. Iya tuseng jumpu sentanane keadaan buku gitu. Om Santi.